Lijep pozdrav i dobrodošli na moj kanal, ja se zovem Zaki i danas ću da vam pokažem kako ćete da napravite predivno ulje od ružmarina koje je jako zdravo. Ja sam ubrala u mome vrtu, stavila sam jednostavno da se prosuši 4-5 dana zato što ima intenzivniju aromu i ljepše miriše i onda izađe sva ona voda tako da nam se neće kvariti ulje. Znači berete, najbolje ga je brati normalno ono kad cvjeta, ali ja nisam stigla da ga tada uberem u cvatu, zato sad isto nije kasno, znači sad početkom jeseni možete isto to da napravite. Odrežete jednostavno gornji dio mladi i prosušite znači 4-5 dana na prozračnom mjestu. I sada ćemo fino da ove iglice stavljamo u jednu teglu ili u jednu flašu sa širokim grlom gdje možete kasnije da izbacite te iglice i to ćemo preliti sa maslinovim uljem. Stavit ćemo 41 dan na toplom mjestu, ne na direktno sunce, nego znači negdje gdje je toplo, može i u kuhinji negdje na toplini. I svaki dan se treba flaša protresti i 41 dan da ostoji. Poslije toga se procijedi u tamne flaše i čuva na suhom i tamnom mjestu. Znači ružmarin možete da koristite u razne svrhe, u kulinarstvu, znači to ulje možete da koristite za salate, za meso, za krompir, za bilo šta, znači predivno daje aromu. Te možete koristiti za masažu tijela, kažu da je dobro protiv za reumu ili recimo za bolne zglobove da se masira. Zatim je dobro, ja sam to isprobala recimo za kožu glave, za brži rast kose. Recimo ako želite da pospješite rast kose, znači jednostavno umasirate ulje od ovog ružmarina i ostavite da stoji pola sata do sat vremena na glavi, fino zamotate, utoplite i onda jednostavno isperete kao i obično. A još bolje bi bilo onda skuhate čaj od ružmarina i znači kad isperete sa šamponom kosu, da vam bude zadnja ona voda za ispiranje ružmarina čaj i da ga ne ispirate da ostane u kosi, jer to pospješuje cirkulaciju kože i automatski znači pospješuje i rast kose. Čaj od ružmarina isto jako je zdrav da se pije, jača imunitet, poboljšava pamćenje, koncentraciju i cirkulaciju i inače smanjuje stres, tako bar kažu. Ja ga pijem također svaki dan i eto, ako uzimate neke lijekove, normalno nemojte pretjerivati, najbolje pitajte prvo liječnika, to jest doktora, da li smijete da koristite ružmarinov čaj. Znači fino ćemo ove iglice, ove vrhove možemo da ostavimo znači ovako kompletne, a ove iglice samo sljuštite ovako sa rukom, povucete na niže i već smo ih. I tako ćemo sve, znači ove vrhove ne morate da ljuštite, možete jednostavno da ih cijele stavite. Samo ove drvenaste dijelove, njih ćemo da maknemo. I tako ćemo znači da napunimo cijelu ovu teglu, odnosno nećemo cijelu, nego ćemo da napunimo do polovine, možda i malo više. Evo tako, ja sam napunila znači nepunu ovu flašu i sada ću fino ovo da prelijem maslinovim uljem. Znači ako vam ostane ovoga, osušite fino za čaj. Ako imate previše ružmarina, znači što ne možete vi da potrošite sami, nemojte ga bacati, to je grahota, šteta je, poklonite nekome, uvijek će sigurno neko uzeti to ako mu kažete koliko je ružmarin dobar. Znači sada ćemo ovo da prelijemo sa maslinovim uljem. Najbolje je ono hladno prešovano, ali ja sam evo uzela ovo ovdje. Kako ima ovdje neki znak da je kao dobro, to je pitanje da li je dobro ili nije. Napunite toliko da vam prekrije ovaj ružmarin,
ali nemojte gore previše, znači ostavite malo slobodno 2-3 cm, jer ćemo morati tu flašu da mućkamo. Znači, sada dobro zatvorite. I onda, znači, svaki dan ćemo je protresti, promućkati da se bolje razradu te, kako bi rekli, te korisne materije. Znači, ostavit ćemo sada to 41 dan i onda ćemo da procijedimo. To znate i sami, ne moram vam da vam pokazujem. Uglavnom, želim vam puno sreće i puno uspjeha. Ovo je sasvim jednostavno da se napravi, a tako korisno. Eto, dragi moji, nadam se da će nekome koristiti ovaj video. I eto, abonirajte moj kanal, ništa vas ne košta, a meni puno znači. Eto, toliko od mene. Osjeti mi dobro i zdravo i sve najbolje od srca vam želi vaša Zaki. Ćao!